Assalamu alaikum. Wanama ikao ngarudunga nao harimwa ya mahadisiano. Leo rirenge wakati unu rijermu waneseni hadisi ikao ngejirio harimwa le jumba la beti salama emakati ronao yanu. Suala ikao ngebali yao wanduwaili. Mmono izonanziha leo wakomori ngwalindao wajue imana hindini Hamad Ammadi Bolero, conseiller spécial wa Azali Asumani, na Omar Mgomri, directeur de cabine, ikeo leongo wa harimwashiengo shahenda mno hosoni mwa Ambar Darwesh mrumshe wa Asmani Azali ne mwana hahe Nuru El Fatih. Leori hundu ibahati yahuja riwonese eshatsongeza eshiengo isho shilio emakatiru lonao yanu. Garijo handisa harimwa lebakia la husu Hamad Ammadi Bolero, conseiller spécial wa Asmani Azali. Mwishi ya harimwa emifumo inu ya ukaya gasina takriban misafara miraru Hamad Ammadi Bolero hatoolwa harmwe misafara hiyo ni Nuru El Fatih na ESG Bandari. Shakabati mndu yashinda ya jua eshatsongeza yatolwao harimwe misafara hiyo yatsojuo dunga Azali Asumani harimwe misafara. Dukaya hadisi yandiza yaukaya ngabo ma investiteur wakapsaha wajewa investisi harma wontiju wa Emirates. Uwandu wao wakahanza wende waone Nuru El Fatih ili ya watashi ye rendezvous hosoni mwambaba hai. Na Nuru El Fatih hakapsaha Kalbajar harima ema investiteur wao. Vaka ya wandu bavuni watsaha wanadamu wao wawambi yokaya mtibire hosoni mwa Nuru El Fatih piskongu jumdengani Kalbajar ikaunge johe ya mbinguni. Wawanika fikra ya ukaya na mwende mwaone Hamad Ammadi Bolero. Imatajiri yala wende waono Hamad Ammadi Bolero. Wamone sauka watsahau wa investise bontiju. No wa johanza waone Asmani Azali ili wahunde tartibu za uhadisi namnekao ngwajuji implante bontiju jumo investise. Hamad Ammadi Bolero hafanya nizofanya zonti pia hawahundi rendezvous hosoni mwa Asmani Azali. Baadi rendezvous ya parihana Nuru El Fatih wajuokaya imru yafanya zenongozila Hamad Ammadi Bolero. Kajazi wona hadito jema haukazi la mfaida ya joka uhunda hosoni mwa wanduwala zimbomo hakajazi Parisa nande Kalbajar. Ija Nuru El Fatih na Bandari ikaunga mlanso defi imru joshindana yambeze ndongo izo zondabo. Ngamlanso defi harimaze janibu izo zombili wajujua wende bomgujuu rekando harima Hamad Ammadi Bolero wanzo yambe kazoti kweli rekando harima Nuru El Fatih wajujua henda bomgujuu au washtaki hunu. Bandi yabo Nuru El Fatih warenge decision ka Hamad Ammadi Bolero ngamumhezo jifiri nimone soka minde mwana wa Asmani Azali. Minde utsinzo, minde uvasuo,
minde toole kalima haina kalima lijoka urumishia. Msafara wa handani ufanyiwa bolero hatilo harmwe listi ngarijuao ka ye SJ bandari uo de mrwangozi wa Nurul Fatih hanikiwa le kaulu ya ukaya ngeladhimuo bolero ya tidunge raisi harma msafara choka once ladhimari muone seuka sindo wenyi uhezale jua sindo wenyi kwamba nalitwe. Umsafara wa handani ufanyiwa bolero hasotewa vatsina explication choka once. Wabili ufanyiwa hasotewa wararu hasotewa wajao. Izo pia dabo ya Nurul Fatih matajiri wa Emirates watsaha wajewayo investise bontijuu kwa jabira honkodeni hahe hoshinda waone mbaba hahe shawabiri honkodeni haha Madam Bolero harengen kodo hiyo ndaina bandari wambe ukaya ladhima waonese Madam Bolero ukankuhu katsunwa rangu yabo hato johonda makatirlona uyanu Madam Bolero nguoneho mrutsi hindu harimwa le jumba la Beti Salama ye maondo yontipia ya humiliation ya humra bese Nurul Fatih ngu yafanyiwa Madam Bolero kartu jua zabarindini Madam Bolero yaliyo idukuni yatsorongowa yatsohamba jumwe humiliation yafanyiliwao ne mwana hahe au mjuu wa hahe Nurul Fatih. Iyo nenkodo yatsongeza Madam Bolero yafanyiliwao humiliation ni Nurul Fatih makatirlo nao yanu yasotewao harumwe misafara hasibabu kalbajari ya Nurul Fatih kajahondana ne kalbajari hiyo harumwe matajiri wa Emirates wakahanza wajewa investise bontiju wakapsaha waonane na Osmani Azali waambiwa ukaya mtimone Nurul Fatih bangu jomrengani kalbajari tonchashi shana mbire ho mhononi ha Bolero baadi ya wabiro mhonona Bolero yerandevu ya parihana Nurul Fatih kajaziona haditso jema nge yabo daina bandari jumo fanyia Madam Bolero humiliation haina wakati. Iyo ndo maana rakahuja rimwambieni hauka kart bai kwanga mono wanama wambao on s'en fout de Bolero na wao nganyina haki shaladhima rijerambe shetsongeza baya shiliyo Beti Salama imakatirlo nao yanu ngar aminiyo ka wandu wao wosa wao wasiju wo wandu ikaungari wanao nao kabatsi woi kabatsi wola shangara nzao rimoneseni samahani sharka utsaha rimoneseni umsajaja ulio ili mrambuo uka inu tsiezi ya daula inu yezi ya hinya inu yezi ya Osmani Azali no wakaribu nae de mrumshe no wana ne mwana mshoahe shati yezi kaonge rumishi hao heze faida za he daula aboladi marimoneseni zetwabia mbungufu ikaondo zijirio hokakari kanansi ya kweli rikana daula ya haki leo mwana wa raisi kajajo tarumu yambeka mchuhanzawo yende
msafara banja hunda kalbajari. Iyo de mana rambuka inuyezi ya mbwanambwa. Inuyezi ya mbwanambwa. Heze tabie kaungizo na Nuru el-Fatihu na bandari. Na mzaza hahe. Ambar Darwish. Hosoni mwena mru. Wa sirkali. Utiyo harmaze amri za hao. Wawa ili mzadzene mwana. Ladhima ngo mkazao dondo. Wamone sokaya. Sinderi rumao. Sindera mbaole juwa na liwale. Sindera mbao na litwe. Uo ndo pande wa Hamad Madi Bolero. Watsongeza yafanyiliwao humiliation e makatirulo nao yanu ni Nuru el-Fatihu na bandari na Ambar Darwish. Ngari jao rimoneseni wajao upande wa maramgomdi. Upande wa maramgomdi nguwa na nseso halisi za mastajabu. Haukaya na reshelendo nondo ya ukaya ya ka directeur de cabinet yabo do yuparo Yusufa Muhammadi Belu. Yusufa Muhammadi Belu wakati yalo directeur de cabinet. Eni wakati bafanyishi hao msafara. Owandu wendao msafara uwo nikiwaze perdium za hao. Madamu Ambar Darwish hakaunikiwaze perdium hizo haina wakati balo msafara. Ija Yusufu Muhammadi Belu harohe plasiyo irengwa ni bandari. Bandari hadungu enamna Belu yakafanya. Hauka Belu ini wakati walo msafara yupanga ye bahasha ya Ambar Darwish hairumu na wandu wambelia wambeshea uka inderiali ya msafara. Iyo nde namna bandari yakafanya. Omar Mgomri hajarenge plus. Zendongo zila misafara miraru mine Ambar Darwish kajaona nrume ya balia ya bahasha ya mwerea. Hapara Umar Mgomri hamwambia ka ebanu huni zihi kabla rahane jafa. Umar Mgomri hamuzisa si ujihina mnahindi emma ana nsodo hunda ema pesa ya hangu ya msafara hindi. Umar Mgomri kajajibu ndongo. Vaja msafara wasaya kajaona nrume harudi hampara hamwambia kakazana unidzihe rahane jafa. Umar Mgomri kajajibu. Vaja msafara wadunga bala. Umar Mgomri hapange bahasha ya mzazi Ambar Darwish haibalia homhononiu hahe yeye mwinyi. Yonde mana na bakamla sodefi zenogo iso. Hahondo Madame Ambar Darwish en présence nemru mahe Osman Yazali harengeila bahasha hanika mzazi Ambari hamba inde bahasha ya haho Osman Yazali hamuzisa hamba einu bahasha ya Henry. Omar Mgomri amwambia ka inde perdium ya msafara wa mzazi. Osman Yazali hamwambia hamambaka uo kati nadrua ya utushe perdium rengema pesa yao rejei nayo mahala ya hayo. Omar Mgomri habalie bahasha hanjionzi yani henzahi. Na Omar Mgomri hakafanya kusudi hobalie bahasha ila yamnikeyo hosoni Osman Yazali. Baadia zila zajiri sha Ambar Darwish hakazamanyo Omar Mgomri raere mwana mashaka ikaungalilao harimwale jumba la Bet Salama imakatirulo nao yanu. Omar Mgomri ngunuko vundo ena mnatabishi wao ni mzaze ne mwana shanga boba hanu
ikawo ladhima riveleze boraja harmwe madainu hauka harmwe statue ya Komori premier dame katsina roli tsoka uyonsi katsi mbaba hanu sikari na statue ya premier dame wontijuu na sikari ndo angalia rangu 2016 Asmani Azali yareje harmwe yezi haina msafara haina bahana madamu ambari nguko en premier ligne enguko en premier ligne zabari hindi abondo bahanu rijiuzi sao jumale jawabu Asmani Azali yalinika umara mgomdi ya mwambiyo kauo katsina droit ya perdium abo kalijatosha haukeka uladi mwa Asmani Azali yeye ndo yatende yazirekebeshe ya ukahata madamu ambari yeufanye securite ya hemruma hahe harimwe marengwe haina msafara yendao ngumdungo memo Nations Unies eni mahalao yonti pia shangu konti badima da ene mrumsha hahe ele Asmani Azali kwamba kamroi katina droit ya perdium yele funvu ya lirengao harmwe marengo ya hole mengu ye misafara yonti pia yengu irengo hastatu hinri haukawa Komori wonti pia bandi wafuyeteo au wajuao ka karti na statu ya premier dame wonti juu yengu mbuliyo yerolia loniyo zabari hinri na bole uka huja wamboka katina droit ya perdium iyo makalima madziro ikao leo kartu yelewa haufaswaha yeyezi ya kimbwanambwa irumao bontiju wanzao warengeo wa Komori wa warende malaba wa warende majulungwe yoka kwatsu elewa mbando ngwetsoka uyonzi izo pia ngazijiriyo habo yaka kartsi na yezi ilo nrahafu iliyo na uhalali ngarjuoka linukumbi iliremwao owa Komori emakatirulo nao yano haukasonti pia ngarjuoka Asmani Azali waiti raisi wa haki waimfoma mji au rambe shefu wa mji ya urenga hamvu okaka ja urenga namba uhalali tsoka uyonsi iyo ndemane kao tabuja zinu ngaziri hundao sha eya tswanda wanu wamba ukawa somo ngo wana elimu wo wandu ishebo fakihi ujohanzi ando mwanzo novumbwe ntsina huvumbua wamba woma dhamana watushindo jua ze dhamane za wastahiki kweli wakubali warendo makuveti waholelewa wa majankudi ni mbaba ni mzaze ne mwana iyo aibu ya ukaleo mruja belu mruja msaidie mruja umara mgomri wonsi pia wakubaliwa ke mroangozi wa Asmani Azali abahango enda wake mroangozi wa hemwana maudu wajuka mroangozi wa hemjuhu abukalu inna lillahi ilahim rajiun abo yensi yende jaba yensi ngevuwao yensi ketsi na maona haya haukowa nduwalobanu nezodhomana zinu kwatsuwo na mba haya wakati toka uyonsi iyo ndo maane kao leo tabuja zinu ngazingamanyao yensi ngazipuwao yensi sheo haina wakati yensi itulwe nguo ni arhamu nzima ni arhamu ya Asmani Azali enge izo nzoma adambili na kahanza nzibire banu handani jumwe mahadisianu ndelebaya liliyo Beti Salama la tsongeza umara mgomri
na Hamada Madi Bolero waholele wao makanga ya majaya ni mzaze ne mwana hasibabu fedha ngarinji yao harimwa mada ya bili ikaunga mwanzoni yambe bana uhusu owananyasi wahembwana ikawo rehimi bazima bana ngari wanao bwana rangu takriban mahasita ya kamili riwanao na Yezi ya Kifujari riwanao na Asmani Azali leo rijari jihundu harima msuiba mziro uremawe makatirulo nao yana ikawo leo tijibiwa uskwa leo tijibiwa haukaba jaba habiliwa uchaguzi kaunga rujuwa ukangu haramu kotsi namba isimbishio ya ukari juwe mbeka unu uchaguzi wa halali makatirulo nao yana ngari jihunda hao janibu mbili wakubali wende harma uchaguzi huo na baadhi ya hatu rambao ka intsinde na mna zembwana zinu razandisa ladhi maristehi ze conviction ikaondora zibalia rangu 2019 conviction razibalia rangu 2019 zasubilihana na hindi rilani Yezi ya Asmani Azali yeirenga haigozisha mvu rangu le 24 mars 2019 le 24 mars 2019 babiri kumbi bontiju kumbi kao wanadamu wa Komori waliono inamna lajiri rijari hundu bahati mwezi 28 ya mars 2019 vajuha wana wa Komori watsaha le kumbi linu ole mengu walijuwe wana hanyu mabani hanyu wasihi ya rimwa le jumba la kibalozi la Kikomori hunu pari walirenge harimwa nzia za Pasifika beiko abandu wo retraite ya ukasima terroriste shawendo ambasadi rende rirenge pacifiquement kabatsi hindu shamenyewa kabatsi mwanadamu yadhurulwa shari rihundwa ni mswiba rikahanza mswiba uo olemengu pia wajue ezajiri ya mwezi 24 ya mars rangundo siku uo owakomori wonti pia washemeza vorarale danzi riwono owanasha hatu ufahari ikawa wakati huo watendelwa ni Biheri na Amina Ali madamu Bedi Mshangama waja wafanya maandamano pandamwana rawahimilia sonti pia ikawe maandamano yao amjosubutina beakana 10,000 personnes place de la République wambaka vanu owana mahatu warile danzi ya mwezi 28 ya mars wensi ya hatu ya rengo mateka ni Asmani Azali baadi ya maandamano yao yajiri harimwa le jiji la Marseille maandamano mahu kabaja kaza kifu shari kazana ya denonce Asmani Azali hatarjer hondo wakati rulono ya mwezi 28 hiyo wiyo usiku mziro usiku mwema haukaze ngo hizo zombi ilizijiri le 28 mars rishemeza le danzi wensi ya hatu ya timbizo chambwani rilili machozi homu ulwaya waho wananyasi Faisal Abdusalam Mutu Salim Nasoro Mwenyezi Mungu ya jowarehemu wauliliwa harimale behe wala kandani abo siku hiyo rikana mswiba na furaha
shausiku wote na baja tarehi ya raru ikawo ndo ilo muhimu owakomori welewe eo siku uo ya tarehi ya raru hindi vehansiwa ikawo shambao sente esente shinu ikawo hindi roli ya hawo hindi hauka harmo ulemengu haina mahala mwaona vafanyiha uchaguzi vahenda hata vahansiwa ikawo shambao sente abondo ke yezi yajideklare ya ukawa hunru abo vafanyiha contestation yeyeziyo ngio illegal abo yeziyo keja kubaliwa ndemana valiyo sente ikawe sente iyo itendelwa nema kandida wo kumeno mweja wanti pia wa haraya ya ukaya Asmani Azali yeti raisi wa daula baharenge yezi hamvu esente kwa jakubali urekonese ya victoire ya Asmani Azali iyo ndo maana vapangi hasente bontiju ekawandi hawakubali ze election wakubali ye resultat kwa jajo panga sente riboshelea hemi hono yomili riwakulia leo rija wanadamu wa wonti pia banfi wambagarendao haruma uchaguzi wadiwaza ila modordro ya hao yokawondo watende wa haraya ya legitimite ya Asmani Azali wondo watende wa conteste ya ukaze eleksyon zifrodewa Asmani Azali kati legitime haukema namba ukawondo watende wondo wa ihanti sente si marahia riboshele ya leji la hao riwahimilia leo wanadamu wa wonsi pia wadiwaza wamba mwendao haruma uchaguzi ikao nguo hatwari nguo hatwari namna hindi uka uchaguzi jaunu woka ujutendelwa ani woko jukordonewa ni mrika unge illegitime hauka rangunda abo rangulo 28 mars ngari wazao kabei kwa Asmani Azali nge haruma shehiri sha urais kweli ngukonti harumwe marengwe kweli ngwendo haruma zenti sha au fond de nous-mêmes karja paroko reconnaisse legitimite Asmani Azali leonga mwanzoni wauzise hamastehi na amani ebanu leo mrekonese ye legitimite ya Asmani Azali puisque Asmani Azali ne coordonne ze election zinu iyo mada ya handani waladhimu wayelewe mada ya bili wadiwa zokaya Asmani Azali harejei harmwe yezi ya 2016 haja haundu hindi haundu sharia shakubaliwa no wakomori wonsi pia ikao sharia hisho de shatongeza bakanusu ya amani wonsi juu harima umva wa tournante beiko bandu ya hatu si urema tournante shari jisumete rikubali wo wakomoro wenji majoritaire wakubalie tournante abor jisumete harme majorite puisque sima démocrate beikwa hataba ha ngariremao shakar no juari laluse hauka wakomoro wenji waikubali sharia yisho Asmani Azali haja hashihundu yao baada ya rejei 2018 haja hashilalusa hafanya sharia par mesure ya hahewaye shimnikao
zila objektifu ikao nguzitsaho hosoni mwaye kajala mrundazi shahafanye namna kahanza ndabo na hendo haheta yer namba kama nsenyo koti ya lirenga pa ze mesures za hangu iyo nde namna constitution ya 2018 Assoumani Azali yaifanya haifanya par mesure à sa faveur abo Tanzania uzise wanama ikao leo wajini kawe jirma ya ukosioni harmaze election zinu sharia nda shibi shijoka utunda ze election zinu nrudini wa uzise enganyima convaincu ya ukakweli nga sina constitution bonti juu puisque pour moi carte sina constitution na election kasiju fanyiwa batinokanga bo sharia haukaye sharia shakayabo neshala di mushifanyise election na Assoumani Azali hashiti ya upubeli hafanya shahahi waeche karija kanda sinae ni wandu mambaunga mwenda makandida leo kabati mzima ya vote ya constitution hiyo kinyume mfanya appel ya boykote mumaona katina droit katina legitimite ya ujua ya changer constitution leo na mnaje mkubalio au mjini kao ustaarabu yokanga mwendao marumiliwa sharia ikao mfanya appel mboikote hawe mwanadamu yatuka na legitimite ya ujua ya shibadili iyo maada ikao ngiyo muhimu mwaladhimu muijue ama ezilio karibu abaha Assoumani Azali mmono zembavu pia haje hansi kaundo bahanu balio hatwari mtoshindo badiriki mmono hakafanya election za haya assemble za hema depute mripara wanyi mwambe manno karna ujuorenga funvu harmaza election zinu karna ujove hama depute puisque yabongari cautioneo rilegitimize Assoumani Azali na inge illegitime iyo ndo slogan makauribelia kwezi ya ukakarnu johinda harma voti babongari ndorani Assoumani Azali legitimite na ikana ujua ufanyisa ze voti hizo danyi wanyi leo mtsongeza ya Assemblée Nationale ngiyo couleur nzima des bleus kabats députés opposants à l'Assemblée puisque wakatema député wao wakavotewa bekwa kumbi shawabe wasutenewa ne yezi leo ngarambiwa ukanga madepite wa ili wa orange she orange iyo wakati huo wakayenda una Assoumani Azali abunga rengao ka en général kabati ma député opposant à l'Assemblée erangi yonzi madeble leo mjamri frene yabo wakafanyia assise nyonzi pia mzamba kano katina legitimite ya ujua ya fanyeze assise zinu abondo bakanu nanzao ni uzise wanama baadhi ya hanyu ni makandida walio ebanu nyitsinde mwangamiza we kumori haukantu amini yauka Assoumani Azali ndewi yangamizo waeche beshe hahea daraja rahana nyinyonsi pia shanga muamini ukanganyina funvu na le funvu nda hilo emana jana mwarambia kemro ikatina legitimite leo mwende oma mnike legitimite yo hinri haukabanu ekamri hamrandisa
leo kaijajo tsongeza ikekarika na madepite watsanu à l'Assemblée na leo kartsina hembwambwa netsoka fula la heyadui zendongoza hatu sonti pia nyinde mwatsongeza leuri tiyo marengweni iho rajo kaushindanana naye hamvu harmwe marengo bekwa yajo kaurejete yadorenga ordonnance sha omwe leuri joka na madepite wajo depose motion au wa depose loi rijue ka Asmani Azali afanya ordonnance na mweshelewe kwezi o wakati madepite walo yapo madepite wakati huo akat 100% wakama depite ma opposant no wanti pia wende wavote loi d'habilitation ya kaujeri sisengamani yinike Asmani Azali ye monopole ya ujua ya renge ordonnance haina namna joka hanza afanye izo pia sinde razi tuma leo kwezi bwa Komori riwono ye code electoral ya japangwa ni Asmani Azali rishemeza harma nuktondaru nukto ya mando neukaye ni mwana mkomori ulona nationalite mbili kana ujuo ka kandida harma za election presidentielle ngela dimo ya laluwe e nationalite ya kijeni rishemeza rimwambia nizo banu rambatsi haki haukauka kandida ngiyo sawa ne mwana mkomori ulo mfaransa ya jua uha represente equipe nationale na bonge mfaransa harma mpira harma zembiyo harma zejani buzonti pia ne sirkali ya Asmani Azali wakubaluka wana wanu wa Komori harma zempade hizo leoje Asmani Azali ajambeka harma raisi kwa na ujoka makandida ekangwa ona ze nationalite zo mbili kamjamba rongo kwesi ngabwe nukto ya bili ya ukaila dhimu ye diaspora ikenele fumvula hayo wavote ema wakala ye rais wa daula sharia shakaya abo shirambia Henry Asmani Azali ya shilalusha irambio kaya au moins de 30% au total de la population watojo kama inscrit abo kama na ujua bafanyia election puisque abo kasti démocratique kasti transparent ye Komori ngasi combien ngasi 900 000 habitants 400 000 habitants ngwanshi à l'extérieur o wanadamu wao wadiwazilwa kwa tsina ruhusa ya uvoti abunga bafanya hao voti za uhalali nawe constitution de Arambia abukabati voti za uhalali tanke wa Komori wao puisque yoye njeza ngio plus de 30% harmwe 400 000 habitants walio à l'extérieur ngio plus de 30% na awe sharia muka au moins de 30% non inscrit kabana ujuo fanyishia voti emane ye artikli yo cho respecte wa Henry na nyinyo tipia ngamziju wao nyuma mbanga mwendao makandida kwesi leo le funvu panda mwana lahe maisha ya Komori leo ngalitsangwao nindo ngalitsangwao ne mwana mkomori ujihundo bonse mkubali yaukale osi wanru wojuo tsanga harmwe maisha bora yabonti juu shasiti wanru wojuo richuguwe wakala wa hatu raisi wa hatu endo bejo zania ekatsinda nyuma mbaga mwendao makandida leo
mada ya raru ije iwone ukaya eni mrujo kanza ke kandida ngela dimuo ya kae wansi juu kabli ya fanye mwaha inge ajue ya depose candidature ya leo bandu ya hanyu ngari jua uka hata mezisi itarahaka mjefanya wansi juu nabo ze voting izo janvier eze candidature za hanyu maudu zijoenda zirejetewa ngamjo hambahiri na iyo bwana rakabla di muriani mdasa ija harmo article 171 abundo banu bale hatori njoka ujibu izo na jua leo article 171 yamba kahiri yambo kaya après les résultats définitifs kabati raia kabati kandida eni wakati ze resultats zijo validewa ne cour supreme kabati ruhusa ya mru jua ya conteste nulle part sindizo ngujohondana na zifungo na lamanda iyabo leo kwezi watukufu ele watukufu kwezi ema udunga mjoka hamba ekamwede mwibiwa na singari jua ukawidzi ndo wapangiwa mwanama bienvenue mimi hajimbaye ngamkubali ukakartina constitution rirumili wawe kabati constitution komori iyo tiyamba banrangu ndo mwando abo nyinyi wananyasi na mtafadhali bale woti jibiwa imana na jibiwa hindi asma nazalia para ya college electoral oskwa bahibandwi ya huwa na nyasi wahamba ya ukangwenda uharima uchaguzi unu wandiso kritike ila college electoral vanu article 8 kaiti legal haukainunga inikao asuma nazali ekahando shindwa ngujojua afanye rekuru wandisorema college electoral ena mnafanyishia jana ukakaiti legal sambia mzima ndami simwambia ka abonga msikiti ho kwezi ukaufikiri ukasuma nazali ngena ndongo ya juzi fanya zike legal kabati legalite hosoni masuma nazali haukaizo makautende mwaniye de code electoral inu irectifielwa haukai code electoral inu ifanyiwa ibewa à l'assemblée yende validewa yerewa asuma nazali haisinye itilo harumwe journal officiel na abo wakaurambia harimwe zentura kanizo yokaya riganye pisko code electorali ishanjewa tsambanga mumnadhirioni na yo defini mlaseoni code electoral keja modifielwa haukaho modifielwa yekaireje à l'assemblée yende modifielwa waivalide ibeshewa asuma nazali hende haisinye itilo harumwe journal officiel na abo harumwe demarshe hiyo kabatsenga nzima yafanyishiha lewe college electoral ijetolwa jana keijabalia mbandongo itsoka uyonsi ya ukabafanyia modification harumwa ya code electoral abondo bahano wananyasi baadhi ya hao wandisojita emakatirulo na uyanu ya ukabano college electoral ila kaiti legal na abori wambia ya ukabano asuma nazalie kana legalite asuma nazalizo yafanya pia hazifanya par mesure ya hai abo leo nartafadhal pisko yedomana inu pia ngiyo nanyi mimi nchu defande mwanadamu nchu rwaya kanga la mru ngamdefande
ze conviction kaundo nazi amini mimi rangu le 28 mars 2019 rangu le 28 mars 2019 ti amini uka Asmani Azali il n'est pas mon président heze nongo ikao pia nazionesa abo leo ntsina ujua ni kosione ni mnike legitimite puisque kati kosione abo timnika legitimite namne ka umaudu ntsina ujua nrejei nambeka Asmani Azali il n'est pas mon président. Donc mimi nga mi fidèle juma ze conviction kao sisi amini rangu le 24 mars 2019 njamba Asmani Azali kati ya harma shayiri njazamba njamba katwenda harma marenge ya holle mengo. Mais pour moi yetira isi wahangu haukanga muamini ukamaudu vajuja daula haki ya mikataba mbali na mbali ikaundo yafanyiwa ni Asmani Azali ngeladima mikataba hiyo ikekaduka puisque hiyo mikataba ikao ifanyiwa ni mwanadamu yarenganti mateka iyo sawa nabona njia hoda hona he jirani na hiba abungeladima nrejeze shendu na hiba puisque njashirenga haki halali iyo nena mna mimi ni konsidereo yeyezi ya Asmani Azali kwezi watukufu. Tafadhali mwanamsho wangu Salma rantie makaulu madziro kakutunelewe zonambao timpaka undongoze nai kwezi. Donc kwezi watukufu mimi ngami harmwe ligne yarangu le 24 mars au 28 mars 2019 jusqu'à maintenant. Je respecte mes convictions et je resterai fidèle à mes convictions. Sina ujua ni kosione ni niki Asmani Azali légitimité. Anoke moment geladimu oze votizinu Asmani Azali yakubali kayeti mru wa coordonner élections zinu yaje yajisunzu use behansi waikao inuramba uhaluha ya kijeni behansi wa transition au collegial ndo waje wapange nyichaguzi na ze nyichaguzi hizo kaba na ujo pangi wa nyichaguzi batsinokanga sina sharia au kakartina sharia kabati mwanadamu ujon la seadefi yanambia kanga sina constitution kartina ngabo constitution ya Asmani Azali puisque constitution la dimwirumishie haitia poubelle en 2018 na yono constitution ya jana amani bontiju harma ze accord de Fomboni abo sina ujua na bega mwendo harma uchaguzi na bunga mjidai en tant que démocrate que républicain nende na ende harma uchaguzi utona institution toka uyonsi ngamjua we Asmani Azali ya la lusa et cour constitutionnel ngamjuao au kamtsujua Asmani Azali habirwa hakafikiri kayem kaidi waujua yarengeze voti wakati Ahmed Abdullah Mohamed Sambi akavotewa yazirenge hawidzi harmwe kandida yakahumsutene e cour constitutionneli kwa jakubali waonu ka Ahmed Abdullah Mohamed Sambi havotewa no wa Komori wa valide élection Ahmed Abdullah Mohamed Sambi pendant 10 ans
asumani yaka ushomaji horejei hamba winde soroda wa handanini mpao shehitwa be cour constitutionnel hoka wakati huo j'ai le terrain libre ya ujua nifanye zona nzo nifanye hausuye cour constitutionnel hamba kurukuru hausu commission anticorruption izo pia mungoni mummale wahahe hajua ka zembawe zozo mbili eka hando ze hanti kana hunda nafasi ya juu ya fanyezo afanyao enda zibizo ya afanyao leo ngurengo zenye chaguzi enamna yanzao ya corruption nguifanywe enamna yanzao puisque kabati commission anticorruption ijo humsurveille ijo surveille owandu waheye ziyahe ola gendarme ya kauladima surveille kats ya cour constitutionnel ya jo kawona ya ukaa vanuze nogo zinu zibiri hau zero karna ujuari valide nogo hamada zinu haisisi bonti kabati utundo harenge wandu wakahanza hawe hansi armwe cour supreme nguwani koze amrikana mfenjao na mfenjao vangu afanyao na mnambi ya institution nzima ilobo ntiju ifonksioneo kabati abu asumanazali karna ujua wakatenga uzima haina wakatiri communication nonde yeribasuwa tafadhali mwanamsho wangu Salma tizamba banu dès le début ya ukasuma na zali njamba katwenda aux Nations Unies njamba kati raisi wa Union africaine. Je n'ai jamais dit le contraire, mais juridiquement et politiquement il est illégitime. Abukale ongwendo aux Nations Unies aongwendo à l'Union africaine ke inautsongeza ni mrekonese ukayera isi na abunga mjuka kaja hunda élections zinu par la voie légale kaja zihunda démocratiquement hata imakiesi mmono ya mtangazaji wa haonono hazionesa kaja parobulwa abole untina ujua na mbekayera isi mimi ngamrongo sur le plan juridique et sur le plan démocratique. Sinon ushinda ni mwampeche noti joshinda hoka umshindo hatura joshinda ni mwampeche ekaima komorio onti pia on est tous unis riranti ze egorlonizo ziranti makaulu yokambeka mbekalimbe wakauyarehemu banu yanziwani mwanama banu baho mwanamshwangu Salma wakauyarehemu karti harman kodo yangazija haukamwe ngoni mweze mbwana zamenya ya mbwana inu nabo bandhi mwone sawa tofauti ya mwanamzuani na mwanamgazija asumana zali wala katu represente ngazija pisko mimi mgazija nongami kinyume nae on est des milliers za wangazija rilo kinyume nizo asumana zali yafanyao na mdetile kaululinu mbekalimbe. Comment on peut réussir kanga si harmo chauvinisme namna inu nga si harmo séparatisme namna inu? Non, geladimori changer puisque nga wakati ka ungyo joka obligé rambe réalité okakale wa Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ngena wandu wa manili yao harmenti ya hatu o wandu le wa anili yao Ahmed Abdullah Mohamed Sambi
Ce sont les grands Comoriens. Ce sont les grands Comoriens. Na singari wanilia usambi haukaye mwana mkomori kartu wanilia mwana mzuani ngari wanilia mwana mkomori dhulumiwa leo ngari yenga wazali ki mwana mkomori urumona yensi usijiniso emaraia wa Komori karti radhi nasumana zali komo ngazija habaziziwa mishana pia ekale wenzuani ngerendo unayi na mkera dhile uri mwambieni uo dosari uo Sunhaji uo Salim Hafi uo Sarkozy uo Mustadrani et les autres kawa ndo wamvaza ya juere ndo wananyesi wanzuani nayi ekawa ukwaja mwimilia kwaja mninka ye jirma le wasumana zalika jajo kangeranu abo leo adui wahenzuani yoparo Sunhaji yoparo Salim Hafi yoparo Mustadrani yoparo Sarkozy waunde madui wahenzuani hokawa undo wa mwimilia yarende Ahmed Abdullah Mohamed Sambinai yamtie shibani shatsinda mina abega puisque nous sommes des simples citoyens enamna kozao ezunda wa Ahmed Abdullah Mohamed Sambi nenamna abega kozao shanga wezitumbi wamnikeshononde wamnikeshononde arenda Ahmed Abdullah Mohamed Sambinai ndo wanru wao ngekwezi wanama narimaruhe bainu yezi ya kimbwana mbwa karna ujua riditsena ridera tsimbe ngama risise owa Komori iyo ndo maana kao leo ngasikinyume na mrengo funvu harimwa uchaguzi wunu ngeladhimo uchaguzi wunu kewa halali ngabo wananyasi warambia vanu mtsozi ngaragiri yoka mpaka Ahmed Abdullah Mohamed Sambi abuliliwa karja zingaragiri iyo haki eni wakati banzo batilo amani harmansi ladhima wandu wasingele banguzi wakazele dalao msingole banguzi ndali ndo mtolo ho prison Ahmed Abdullah Mohamed Sambi Dr Salami Mohamed Ali Swali ministre Sidi no wananyasebana bobosha warohe mwa prison abondor jokubalika le banguzi ngaranzor libonese shakangaranza uribonese banguzi na Ahmed Abdullah Mohamed Sambi nge pirizo Dr Salami nge pirizo tijau na tena tijau kabati yanziwa ni Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ama Ahmed Janfar yaka rais wa hizi habari zabonze Mahamid Sanu ya kamili sous la présidence de Sambi ele ongenda uo haka waziri wa Asman Azali ema katirlo na uyanu nge balozi wa Asman Azali harmenti ya Senegal kwezi wanama nzuani narkubali yoko wandu wanu ndo angamiza Sambi kabati yanziwa ni Sambi Rahana Dossar directeur de cabinet ministre pendant 5 ans et Juzi Hafanya Juzi ya mahakama ya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi
Mnyezi Mungu yajo mto shibaniho haraka banu. Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ha desiste harmwe mahakama. Mwadali swali hadungo Ahmed Abdallah Muhammad Sambi do saramba minga mbakini hukumlwa puisque il a négocié. Leo dosaro banu ya liyo ngufanyo hazi harimo chaguzi uno harimo shesi wa Shanzuani en faveur du gouvernement. Kwezi watukufu narekera ati baba nusi wana wako Morrisons Asmani azali katsu yengwa hukabanu hala mtsuje katsu yengwa hele dzina ngari yenga utwabia ngari rema utwabia izo ndizo riremao. Asmani azali kajaru mwano wangazija yaje yarende wanzuani nai haukaze mbizirendo wa wanzuani nguzirendo wangazija nguzirendo wa mwali abo Asmani azali ngurendo wa komori nai engeti jumtsahani wanama ikaunga siharimwa imajadiliano yanu ya uchaguzi kabati mzima adui wa hatu bana ngarishinda nao fikra ze fikra hizo na rirensi imalapiso baina ya hatu na rirensi ze accusation hukaleo kaiti obligatoire ntsodunge fikira ya hao narishindane fikra ezidwa rizire mbali shale ukhaina usiku ngari wonao rejarede ziwa bana reporte wa accusation ikao kastina mba utilite choka uyonsi kinyume ngari jire rabeseo iyo ndo mane kaos kwa leo tishi ya interview ya hema nama manzani wangu enfant du pays Faruku tisikitiha ukahende hata ngwambukaya ngarjohu jabanga bo wandu wajitajirisa harmwe mbwana yini watso hanze mbwana yini hise ani karende huma daraja hate namna hiyo iyo ngiyo nziro kwezi mwana mafaruku haukakabatia kazaduka banu imana namba ukabatia kazaduka banu ndi ze appels zilio banu appel de Paris, appel de Marseille, de Lyon, de Nice kabati appel nganzi maabu waparoto wa bijeni wadingofanya triko wadingofanya wandu wajinika volonté watoa mapesa hao wafanya t-shirt wafanya miharuma ngwahuzao abo pour moi ça me concerne pas sendeti ulo mharuma bona jibi wa wakazi wa dawla haki sendeti ulo triko boya wakazi wa dawla haki shakarjatoa bije ikele wonga bandu wajitajiri sao sino jozi ya mwanadamu yatifanye triko weanzo yafanye truka abo accusation jizo mimi zinitabisha mwana mafaruku huja harmwe problemu ya majlisi ya Marseille majlisi ya Marseille mimi hajimba iswali ça me concerne pas pourquoi namba que j'en concerne nja cautionner lewe mapesa ya Marseille ngarjo subutire mwambieni ikanga mwandu araho hamba mintsina uraho hamba militeri kajarenga diero ya hula bakulila mbatse ngari juwao baadhi ya hatu mapesa we namna rumishiha harmwe bwana yinu bekwari hundu bahatimbi ze operation izo kazjakiri sha militeri kajarenga mapesa ya halakwezi wanama kabajaliwa mapesa na mrenti ze tabiri ba mimi ngamina ze stishada ya baadhi ya mapesa ya rumishiha harmaze mbwana zinu ngamina stishada baina ya wananyasi
ikawakaya harima maisha madziro raladhimuri wavukisho masiwani rarumie mapesa yanu hauwatoa bonsi juu bamingamina mzima abo narikera dhiba militera kajarenga mapesa ya hala mwanama Faruku s'il te plaît mwanama Faruku nari apeze ze esprit za hatu ritiporte accusation pisko mimi sina usubuti njeni wakwize na ndongo ikawa kujazifanya abo lewo ikanga mjuo wandu watajiria sababu ne bwana inu ena mjimrambiyeo basi wahanjume karchuwa jua bamtingo jorenga exemple mini hajimbaye tikado mana wa he sonorisation place de la République pendant 2 ans et demi 2 ans et demi haina dimanche tikauliba 140 euro njaparo fanyisa mtsango ike 140 euro tilwetsangisa wandu e dimanche hiyo mihima yabo vaka 15 personnes no wakadonike 140 euro ne libe sonorisation tous les dimanches DJ Atunge yabo kabajaka ukabenge che dimanche mihimili ya wandu 15 personnes wanike 140 euro tinika DJ Atu mimi tsende hatati ngamoa hiyo 460 euro harma 2 ans et demi kabajaka mtsango wakardo tsangisa wandu na wandu wao tijojwa ni wavumbwe banu 15 personnes wadonike 140 euro hiyo tous les dimanches hata rijunja harmwe manifubala miwe emilia tsambakanga manjo 140 euro nika DJ Atu emfikiri namna hinri vale sonorisation ila rumawe dimanche c'est pas gratuit baho wanadamu wao ndo watingo tuwe mapesa yafanya uze banderole nga sina 6 ans abona mwende mwa wazeze dimanche pendant 6 ans 7 ans mwazeneze banderole sikari na mtsango haina mwezi ni appel de Paris ni appel de Marseille ye sonorisation ilangar libao ze banderole ingar libao wakati wa manifungari wa jirio gari kwezi wanama vani appel de Paris kaitina mapesa ukayaliwa ya appel de Marseille kwa tina mapesa ukayaliwa jusqu'alors narirensi kwezi watukufu nga nyina yedrua ya hanyu ya uamini ya fikre kaundo mwanao maslaha shariti jeri porte yana accusation puisque mimi ntsina paro subuti ni jeni wa accuser banu bo Faruku ngela dimori bese morali puisque weti adu ya hangu jena mna komiti adu yi wahaho ngasi harma mbemandano wa fikra wanadamu wenji wavukishiwa hasibabu nema pesa hai majilisi ya Marseille ngamlaso defi militeri kajarenga 100 euro ya hulaba Junior Lambatse iyo defi ni lansewo piskonga mjuo enamnema pesa yarumishiha harumazembwa na zinu kabati ya jitajirisa hasibabu 22,000 euro
bahinga mwambioni mwende mwatsahenze buru sheha ba usikuenda Marseille waonana na mzee militeri bahe bila yafanyiwa yabo bahiundi yokaya ngabo 20,000 euros de plus baadi ya 22,000 euros ya mzee ya hema jilisi abona mjidemande ya 20,000 euros de plus iyo ya militeri no yarumishi harmaze mbwana zinu nabwe bile fanyiwa na mwene mwatsaimzi buru sheha ya 22,000 ya majilisi warini ya bile fanyiwa wandi ya plus de 20,000 euros zaruditse na zarumishiha yabo mze militeri halima pesa ndahu endobe ya jitajirisa arenge ya hahe ya injeza ya rumia harmaze mbwana zinu wande ya hala ya la kaya noti ndaye kaba jali wa mapesa kwezi opanda heze triko sonti pia ritoka hula reva ya mwana mafaruku ze kashkoli ritoka hula we ritoka hula retriko re kashkoli abo lewo na ribesembawe morali kwezi wanama watukufu karti harman kodo yo yadui ngarishinda nao fikra abo narishinda neze fikra hizo harmanzia za mastehi ba wakati wa mbandrabo ngojao ngarjo juwaze kweli endo be yarenda nai endo be yatsurenda nai min sina ujua ni hakize bo Faruku kaurende nai sina ujua kango jojua na akwize iyo nde amri haho sha mimi sina ujua na bekaba no Faruku arende nai no piskora hantsina elema zi justifie ukaurende nai shati jo hanzari baki harimo mbemenda no unu wahefikira bahi rirense malapizo rirense ze accusation enge hautimizi tibombe yo na jombe shanga mmobo Mwenyezi Mungu ernike kibala haukaze accusation gizo grave mambo kaya mwadali swali kaba ntswanza ndonji harma nukta ya hai shale unga mjiyo yokanga mwambao ukaya mwanamatila kikura mtutsi ndende kafiri kwezi bami ujua Mungu mda ukana baraka ngamwambao ukaya hanegosie amwombo Mwenyezi Mungu ini mrujoka mnegosie jamu hadali swali izundawe hamahame izundawe mbeni na negosie jamu hadali swali umjiwa hahe udo samiro ya damu mwadali swali sonti pianga rujua haka dhamana wa daula na dhamana wa daula yena zembi za hahe nyeze njema mwadali swali kajarahara il a ses côtés positifs et ses côtés négatifs leontina hujana be mwadali swali kajaparo fanya nai non puisque je serai le premier menteur je serai le premier hypocrite mwadali swali ngena mbia fanya ngena njema ya fanya shao pande uno kanegosie koma mtu kamba mwadali swali hanegosie so ni mwasuma nazali wakati kaule woe hamahame ngaba si hao miro ya damu wanadamu ngwa njia umo prison mbeni usankadilwa haina wakati ye mrudo negosie hundra yarendo mru negosie yarendo njema na bano banu mtsingo vizingara
ngamtsingo zingaroka mwadali swali hanikiwe nafasi ya Faransa yafanye malalao mdiwa zokaya Nurdini Burhani hanikiwe nafasi yo kadombili haja Faransa hafanya treatment ebala Nurdini Burhani hanegosie ikililu hanikiwe nafasi hiyo hende bonzi hafanya malalao Mamadou ha demandé en 2 fois haraziziwa 3e fois hakubaliwa imma namtigo hamba Mamadou de ya negocier wallahi billahi ngamlabo amin ikabala Mamadou handi hamba na rendi harmaze voti kamjajo hamba Mamadou ha negocier kamjajo hamba Mamadou ha negocier kama Mamadou handi hamba mwende harmaze voti mjomrenda hamaula mtume shale we manam porte wa accusation dabo yakaya le wambando atsindi harma vote mimi Mamadou kana uja kritike wa bana ini mrujo kama mgabili kisiasa gena haki ya mkritike kwa udhamana wa daula jena mneka ule unga kritike wasmana zali mimi je ne suis pas un avocat wa mwadali swalihi mndu ya tsendenge nayi baba nyichodo na ombeni miti avocat mwadali swalihi ikaja agamati wa banu kisiasa kritikewa c'est tout à fait normal banu waori wa kritikeo wanuma dhamana wa daula qu'on le veuille ou non nongari wa kritikeo ngar kritikeo asmana zali ngar kritikeo belu msaidie wanti pia pourquoi pas wa aruma wa asuli watojo kritikewa ladima wa kritikewa sina jabanu ni manena mru bari mwadali swali ya kritikewa moi je m'en fous yo haki ya kritikewa donc yabo nartafadhali pisko lewe namna mimi njo sambasuma nazalie muyi abonde namna wando jina jujambe Mamadou ye muyi mwinyi baraka ye muyi c'est tout à fait normal shawonjo kamba ka ye muyi ngamjo amene preuve njenzi wonese o uyi yafanya sina jabanu ni défendre moi dali swali ya noke moment je m'en tape uwo dhamana wa daula ya ruma yensi na banu kaja paroka raisi shazi dhamana kanizo waziri na hiyo ngiyo na haki ya kritikewa ngena haki ya kritikewa enu tuanza kritikewa na bakao honze jwa baba hatu jwa jomba hatu shati jumtsahani bwana ama mrenti ze accusation zilo infondé puisque namna mwabalia emakati yanu mbalia ndongo za accusation puisque wandu wanule wambaka kartwenda haruma voti shamaudu wallahi wakati Mamadou ya jujambe garenda haruma voti ni mumtraité wo comme un pourri aujourd'hui ni nemjo jamu mroye mumnike flambeau c'est la pure vérité donc nartafadhali mimi kama Mamadou hato jambe na rede harmoze voti leo wallahi je serai le premier à réagir na ben non na wewe kutsi harmanzia ya haki nchojum trete jena mnantrete wanu leo razida na metro mzimba nchojua traite de la même chose yondo sikumromjo wona wanafiki
ekangamina elema ya Mamadou ngamjo yamba pisko Mamadou yeti mjuma enti ya hatu rambale wazali yeti mjuma enti ya hatu abonda uonti pia. Personne n'est plus supérieur aux intérêts nationaux. Kabatsu jotende ya yenti abu wanadamu waongari warengao dans le même pied d'égalité. Watukufu engena keradhi bari lemewa zi accusation mzi apporte uzinu mwana mafaruku nartafadhal riziye ba wakati wucha ba hata wala madu wa hatu wala ma adversaire nan samilo le kawul ima adversaire wa hatu rishinda na obanu har mazere zuzinu kwa japaro apporte zi accusation ka unyinga mzi apporte uleo wori gamata warideya wari terrorize shazi accusation nyinyi mzi apporte uleo hata wao kwa japaro zi apporte. Donc mimi ngami haruma ujiro ndonondo hokaba nuzenongo zinu ekaleo wo itilaki wo Idris wo Ahmad Mbaye wo negociatori wo Kems wo Sedi Muhammadi ndo wajwari apporte za accusation zinu tujelewa hokawo ma adversary ngwaona ye légitimité yo apporte gaina accusation non wari faiblesse puisque c'est comme ça politiquement. L'adversaire cherche le moyen de faiblir son opposant. Shanyi nyintuelewa zinutika ulina tilaki ndo ya jani apporte yani accusambeka wala eshefu hanyu wala hahulwa tijamba botila kuransi na watanje jotani jibutila kina abuntsumdarau shati jojo kaila manieri yanzao yaifanye yani neutralize anti faiblesse shawe nyinyi ntsumwelewani ebanu nganyima adversaire wa hatu au ngari wanombwa na nzima. Hiyo ndiyo na janza njue etila kimaudu ngujo nambia ye Idris Musa ngujo nambia ye Ahmad Mbaye ngujo nambia ye negociateur ngujo nambia ye Kems ngujo nambia ye Sedi Muhammadi kozila wa wajo nambia ndizo nyinyi mnambiao na bora banga sibazima. C'est ça qui m'étonne. Ils ont des étonnés. Ils ont des étonnés. Oka wananyasi wanu ekawa jawari kazamba jau on peut comprendre. Ils ont mdungu jelewa puisqu'on ngari wanao nao abola dima watsaheni point faible ya hatu warambiye. Abo ndo bahanura kabla muri waswili ya ukabanu kartima adui wa hatu hewe kamweshelea kwezi mwarirantsiza bamile unga muaminika mbwanani wanao wallahi na tsena iyo amini nlabao nga mwiwano damina abega na abega je peux jurer tijo subuti ndangem sohaf abega yetim nafiki. Il n'est pas corrompu. Il a ses défauts. Chez qualité yongami sûr et certain que abega ka toujours double face. Nguononai harimo opande wa heze votizino. Chabega, je suis sûr et certain qu'il est sincère dans ce combat. Depuis 2019, Najua Abega abonga mumjuo pour de bon
ngamjoka abega ngarelene wanao nai shaka tujue hipokrisi uwo kale haja hakwize wabanu hatrete wa korompi tijosubuti na beka non non abeka ngeza na zedefo zae mais il n'est pas corrompu, il n'est pas hypocrite nguono nai zorisisi rifikirio kartuelewana. Mais je sais que Abega il est sincère. Yembabio, je peux lancer un défi à qui ce soit. Malheureusement que kartuelewana, mais je sais qu'il est sincère. Inge kwezi sirenge wakati mwinji banu ngamjotsaha zeso mahaza hangu haina kaulu ziro la kali jabanu nje jabanu ni de mndu si jabanu nifanye konsta ya ndongoombi ni onao kazombi shantina ujabanu ninjie mndu zanguoni au ninjie mndu harmwe vi prive ya lewe maana ni kome yao asumanya zali uo mndu kaungera isi harmwe nsi ya hatu yarenda unai ladima nzambe jena mna koma udunga bijuja wanroaji ngazi johambwa shantina paronjia harmwe vi prive ya asumanya zali au ya mndu choka uyonsi au ni wanjie za ziungoni no ikanga mjoka jandeziwa katsamba asumanya zali dictateur abu ngam jodeziwa shale kawlilo ngam la amini ngam amini yoka asumanya zali dictateur sino juwa nambe yuchi rais ye dictateur sheblo raisi urumo riwonao aboladima ikale oti jatsamba msedie au sheihani au belu wafanya detournement ya mapesa daula au njadea wa madhamana wa daula wafanya onai ngamjo zamba sheza hao zahezi ungo za hao nevi prive ya hao izo kazijani husu inge ngamjo tsaha nikazebana auka zentuzinu ngabo wanama wenji bandhi ikao ngamtsao ze soma haizo baadia ya khutba ya bashrafili ya juzi ngabo bandhi ya wanama wanipara idini intervene harme diskuru ina samantu intervene ahindi ikaba bashrafili harongo wa kisiasa ngamjumjibu kisiasa shanrongo za dini izo tiza hangu abo wanazioni wa dini iyo deba ya haonda onaye shaka bashrafili hajafanya hutuba ya kisiasa jena mnako azali ngufanya hutuba za kisiasa ngamjojuwa nizi decortique ni critique shandongo za dini mrudo la husuni mwahe ngamu amini ya ukaharma dini miti sawa na bashrafili nchujuwa mangabinda yawe abo ntina ujanjizi ngamanya ni jisiso ntini wanduwa dontesheya ngamjohamba izo njojuwa na ndide za kisiasa ndide za kimaisha. Assalamu alaikum abo masiku mema wakati wa tena kamnyezi Mungu abenze insha Allah taala. Asante fakim dada samba kamno mewa wakamno mwa premier conseil